سويسرا ام دلو جان خيراتهنا همه حوالي خواندكن هم خيراتن هن حوالون دوستن شورش آزادی جنن کدویریه ده بونن کورن بنگها دیروکا ما هم خيراتن. Im Namen der kurdischen Frauenbewegung in der Schweiz heißen wir euch, liebe Genossinnen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ihr Freundinnen der Revolution, der Freiheit. Dem dema azadiyeyi, dem dema jineyi, dem dema gelayi, dem dema go em sinore navbera civake jorderakin. Dem dema sinore go em navbera fikru ramani kharakin. پرسرک مذهبو ناف زندان آمده در کتبو